Mental health, o le soifua o le mafaufau. O fia whaalau tele lau sila fia i le mental health. O le nei por kalame, o se tau mawhainga e whaasoa atuai whaamatalanga whaalau e tele, e whaatatau i le mental health i le ngangana Samoa. Mō lo tātou atunuu o lo o au mau i New Zealand, whaapea Samoa o lo fia maua nei whaamatalanga. O au o Dr. Ioana Mulipola, o au o le nurse, ua ova ma le sefulu ono tausanga o unga lua i totonu o le mental health i au kilani i New Zealand. O mata upu o le atala noina i le nei por kalame, o le a whaavae i loo i loa nga lue ai i le matanga luenga a le mental health. Ai whaapea fo i le mamalu o le au whainga luenga Samoa o le a au fia i nei whaatala noanga. E le au fia ai manatu malangona o isi tangata e sila fia le mental health. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi e mama, usi mai loa lau whaafunga. O le tatou por kalame o le atala noaina, o aunga ma mafuaanga o le ngase o le mafaufau, po o causes and symptoms. O te fia e whailo atu le whaatasimai o tamaalii, alo ma whanau a Samoa o lo ngā lulua i le matanga luenga e tala noaina le tatou mata upu. O le afionga i ale malu to ilalo o le social worker, ma le whaletua i a tāwhea mo sengi polotu o le registered nurse po le tausi soifua. Ua leva lo la silafia po le experience ngā lue ai i tutonu o le mental health. O te whaamalulu atu fo i lau whaafonga anga pe a le manino se whaenga o le tātou por kalame. Ona o le ese o software sa whaonga aina e pue aile nei whaatala noanga. A tonu o le a le a whaina le i lau whaafonga. Ona o lo kilia le au o lo tau moli atu mo le tātou atunu. Usi mai loa lau whaafonga. Ia, whaatalo whaatu i lau wafionga le malu? Alo whaftai, alo whalau fionga tā wale. Ia whaftai fwoi mo lewa no. Ia mo le silafia ia holo u ingoa o le malu to ilalo le malu. Ia o ke sau mai le alala whanga le o matau tu le whanga i Samoa. O le taimi nei o lo o whai ngā nuenga po ngalue ilalo le matanga ngā nuenga i nei manukau. Tā ngā nuenga le soifua maloloina ia po i la tofu i leo lo o i ai mawhatianga o ngasi o le mawhauwhau ia po whawhitau le fo i le mawhauwhau i lalo la leo le whaamanu tele o le a fo i o le New Zealand Health ia po le matanga nuenga le soifua maloloina New Zealand ia tā lo whalama. Ia, malo soifua. Whaatalo whaatu le fionga le whaltua. Ia, soifua manuia i lau fionga. Le whaltua Dr. Ioana Mulipola. Whaatalo whaatu fo i lau sunga po lau fionga fo i to i le malu. Soifua manuia malangi mama. Whaftai fo i le alo fo le tua whaion ta soifua whailua i fo i le ni aso masang o fie ang. Ia, malo lava soifua. Ia o le tatou tala noanga la le nei por kalame. Ia o le tatou whaailoa fo i le tatou atunu. Ia o mafua anga o le ngase o le mafaufau. Ia e po a fo i o na aunga. Ia e whasil mua tu ala i lau a fionga le malu. O ani mafua anga o le ngase o le mafaufau o lo e sila fia ina e au tō wa atu ai lo tatou atunu. Whaftai nama mo whaafsili tā wale ia po lau fionga fo i whaitua i o ana. O mafuanga o le ngase o le mawhauwhau o lo o keilo o le kele ngā whaina i o nai o tātou tangata fo i nene ia tunu i a manatu o whapenga fo i loko akaku i Samoa. O le hawikaurila le o lea fo i o le sotanga i le topu. A whapea e ai nisi o le
o le ainga fui le i le kalaanga o le ainga i le mai le kua o mamae e sai e isi ngā awhia le mailinga i o le a fo i le ngase ngase o le mawhau. Lona winga o ngisi e le haasono mai ai au ngā tupulanga. O ngisi fo i e o la mai ba whanana mai fo i le la vai a inga longa winga. E ai fo lola ko wa awhianga i whawhikau di o ngase ngase o le mawhau. Pela e whapengo fie se pofo i lea pe o se whawhikau li o mafua o ngai pe o se mai e solo le koko. O ngā mafua mai o tua a o mamai i o leo whasolo mai i au ngā tupulanga i o mai le peiminga i o longa lua o a fo i o mafuanga o le ngase ngase ngai o le mafufau o le sio manga. A whapea e le wingo la kiana le sio manga a whapea a o maitanga i le tina o le ainga. A o le aikau ave i se pepe a o tingalo le ainga o lo whaonga ina i le amamanosi i o lo whaonga ina whala au whasaina pe wale kako nge vai kau lo i ele me le whawasaina le aisa ia po le marijuana o mana tua o le kau a pe le tina ia se pepe fou ai aola inga le whinangalo le tua ai aola kia mai ni tangata o lono winga o le a aola fui le nge ka mai ki non supuanga o le a whainga longa mafau ongo o mea sai longa si manga o le si mai au kikit fo nge vai kau ni melo i e kako ua malosi le tagofia o le a foʻi e falaau faasaina e mai se age mai kau ia o gakulaga e mai se foʻi le koʻokele o kagaka ua afaiga o le ako mafaufauoga o le tagofia o falaau faasaina le gaka i lea o paipeʻuaiga ia le maluana o le aisa falaauga pe o igā le ua koʻokele e kagaka ua afia o lako mafaufau onga o le malolosi o wailaau faasaina ia o lako faaogāina ia se kali atu lea i o ana mo le faafesili Ia, whaftai lava lau fionga le malu. E se e tua e fia whaopopo i le saunoanga le malu lau fionga whatua. Se to sa undoa mai ai lau fesili whanga mole O ai. a mafua anga o le ngase o le mawhauwhau. Mana ia whaftai mo le tali le malu. Ai o susu enga fo i sa o whaitau ai e winga i ngase e mafua anga o le ngase o le mawhauwhau. Ua whapea vai nisi tangasa e mafua ia le ngase o le mawhauwhau i tu whaatasinga o mea whapitoa nei e pei o le ola o le mawhauwhau. Ia male nā tura o mea o le sisio manga Pela ia fo lele ia o mea ia pe na tu fa solo mai o tato matua e pe o le fo inheritance traits o mea na tu fa solo mai o tato matua le ngata ia o le sio manga le o le environment exposure before birth o lona winga o lo o afia i tato i mea o le sio manga tato tele i whana nau mai. Tato tele i whana nau mai. Pe o se whata tinga fo i lea, te lea sau whalunga atu sa sau noai ia le manu. Whapea, a lela la whairi whata tinga ia te au. A whai sa whaonga e lo utina ia se fuala au whaasaina i le nā vai tau. O mamafa. Ia e mauti noa lava le mawhaina o e le mawhai o na alo e se ai au. Wa le sa o ye tono manava o si o tina ia le ngata foina o le tosto e alu fo i le tosto le e pe o mafu anga fa pena o nisi mafu anga o ilele e pe o nisi tangasa wa mafua ona afia ile o lato mafau ona oni fala velave matu ya fo le na afia ai po ni mana o nga whapitoa disabilities ai le tonga fitia pe ma wa se feso soani a o la isi ai la to i le lato tupu ai i le ngata o li na le lo fo pesa i se fa le tonu i lo no la tupu ai pe o se
te tau fo eta ngā luenga development Ia, disorder, ia, disorder. Ia, me fa pena. Ia, po se mea matu ia fo ia na ia. tupu. Abuse, pe o le mena o le to tera ia ta mai tire a fa ina i o la so ma fa fa. Oh, Pesa ale ngata fo na le lo pesa puli fo ia o nga ia male ano no la vo isi ma fo anga. ia, malo sau noa. Ia o te toe whaapi atu I le pe ona sau noa le malu, I le mele o le sosolo le toto. E sa o le lei. Awa e lava lesi tangata e mo ia o lai totonu o mātua e maua le ngase ngase. Ai a soifua le le ia e le o yeise me fo inga le o na afi o no afia I le soifua. O lai a pe o ta ua ta telefone tata o lai li vua o la le tangata ia e le o yeise me fo inga le tunga o mawhainga na pusha I lesi side. Wa o le sia tangata o lai o ke ia se ivana wa iei pe o ila o le mele na mention ele fatu o le trauma. O na mawhai e lea. Ia le tangata o le mea na a whape o lai ngase le matua I to tonu le ainga ia e to e tirtilo ai to e afia ai le tangata. E sa o le lei ia malmela le o le trauma ia pe whape e te ua afia le au o le tangata I se whaalevelave tau ta vale. I mea whaapea, ia whaapea ia fo mea fo leo le emotional stress. Whaapea wa motusia se mafutanga. Ia po o le loss le si mea. E lea leina e fōlinga mai o se o le mawhatianga o le loto ma le anganga ma le nutu momoi o le loto ma le anganga. Le mawhatia I le mawhauwhau o le tangata le I le tau whaapi atu le I lua sau noanga le matango fiel nei tae au. Ia, o le sila tato fesili wha mole mole. Wa o le te lua ngā lulu e tu tonu o le matanga luenga. O ani mafua anga e pito sili o na auto wa atu ele tato atu nuu I le au au nanga. Lau wafionga le malo. Malo whakai mo sili ta vale ia po kau singo fo I whare tua I ana. O le kele o mafuanga ie ua kena ngau ko waha mai e fo I kātou tangata le ngakai no kātou tangata o po kele fo I o inga I New Zealand o le tūlanga fo I le ua le mawhai o na moe. Ua iai le koe ngā mea fo I le ua mga o le whenua I solo le whane le po. E ka oko aku le mawhainga moe molo le mea ngā ua whenua I le sikule mangu whina I me le siku o le whane. Ua le aise moe ma ua le simafu anga ua le ai le lei. Kai pe me sama sangi e sa le lei le kau sami le lei le kau mafa ua le mele ua iai ua le ai le lei. Ia mai e whea kufu e sa u pesa wa ai ua le aise na konda fu I le fia kau sami. O le sia mea o le popole o le mawhau. O le mawhau ma ua le mautonu le mawhau. I se mea e whai. Apa pe o sa e se pofuanga po I le se mea o le afia whaia. A ua mawala le mea ngā ua popole le mawhau ma ua le maukongu sa o le mawhau po. Fea kongu le a makai o fea kongu e whai ia I se mea ua o umau ngā mawhau e fia whai. Ia o le langona fo I lea ua kalangoa I le ainga po ua whalongo le ainga ua kaukala whapea o ia ua tekulo ua whafonga o ia ua mga o le wha umanong toifua. Umanong toifua pe kulanga ngai e avea ma me pole ke le ainga e leinga ma me longa au mai ia le lava po se afinge po I lava po se akali. Anga I le mako makanga luenga ia o le si mea o mai o mo le menga o ika ngofie ai sa le masangi ai ele masangi nga a pe o fōuri kilo ia pe o mo le menga o ika ngofie ia o le si mea o kikira kule ainga pe o mo le panga me fulele o isolate o sala I se wole o ngofo ko le poku o le fie sa I fafo o le fie kala ngo ai ka fui e sa masani ai ka pe longa langa o sa masani ai e communicate ta kulanga o longa uso o longa pada po se me va pena agua
wale mawhai wale o koi ai se me whapenga ua pe fo ilele ua mga o ai e isolate mai re kātai i ngā māsangi o ngā ia o ngā me fo ilele ua o kirkira kore a inga ua whaamangu alia o ngā whataka lea whaamanu a ia mai kai pēr mele mā kele ia ia ngai o kako a sumisa ngai kako whangau kupuranga pe ua ngongo fufule wha ngā ia mea ma ai kai pēr mga kawhi o ki whangu ia mga kosi ai me i o lima Ia. kosi ai lima ua kusalau ua hama ngai ia pena i ngale kele ngā mai mātua ma ainga e mai i le makamakanga o e sikir kilo pe ei si mafu anga ua lai o ngā whao o e le whanau ia mangu ai o lako lima a wale kele au isi kele a ngale kakawai o lima e ka kosi solo a leo sisila a makakafi e se mea maai paski whangu pasi mea penga o le si hawhikau lile kula e mai e rei o ngā o mai ngai o kako kangaka o ngā kan kongunga fuile a wa iai kan kongunga o whaalongo mātua wa iai kan kongunga a inga i e whanau fo e ua whaamao ngia a ele o se mea ua moi ele o ni mea moi a no la ko mawhau ua mongi a la ko patele o ni mea fuki e mongi a o lako kan kongunga mei e ua moi pe o ieri ka kongunga fo le whapea e ei ka ngakala e la mana maia a o whaalongo i whakalanga e ka kala e la maia pe o lo i ese ka ngakala o kauma whai e whai se me leanga ia ia au ngei mako whau ngai ngi mea moi e pe o mei e wala ngonga mātua mare a inga o kaukala me ka ka whapea pe o kulanga i wa au mai e na mako wa foi makanga nga se fai se kilo pura ko nguni me o fale kongo le a foi le ngase le wa fai nga kele ai le foi tanga tai le mafau i ora kari atu le i ona ke sama fa fesiri Ia, tai lava. E se fia whapopo fatua le saunoanga le malu, po a ia ni mafuaanga pito sili o nau tō wa a mai ele tatoa tunu i le au nanga. Ia whawhtai mo le fesili. Onisi i tū fo ilele wale aile tangasa lea wale langona se manongi o le mea ai po le mea sausangi le foi le moe o le si foi mea ua ona whaalongona foi lele ua amata ona mātangitangi mātangitangi a le o le nā o le fia mai taita foi fesavali ai foi le si taimi so toi ngā mea nai popole la vale inga ale me o le si me pito silia ona o mai tangata ile mato ofisa o le ele engage fo le tangata le ngase e fiu ia nai matua fo le tau mawhai e mai ele ngata la ele engage mai i a mato ai le engage fo ele fie tala noa i o il fale i o lato a inga ma wala le mele o la luano fono fo il potum fai la na telefoni ele kia fo ele popole no ma fa me ye fa ya tu ye fa pe fa pe o le la lo le service a mato te o le me na mana o mia ya le support my le cultural team ave fo nei tami ya te fa tu ya na ye se fa awa watu ya pole ala unga luenga le fa ni te o lo unga lue nei le mitanga luenga le o le ngasi o le mafau i te fatuora New Zealand Health i la le pitole o county Simanukau ai o le situ o foi o le tausimai o a foi o le ngasi le o le mafau ia o si o matou alalafanga o te sau mai i o i falevao i o i le itu malole o ano a maa ia mo lo tau silafia whawhitai lava o le si mea foi le a mea lava pe a
pe a le mawhai e mātua whanau, pe o fia maua se mapusanga. Ia o le si lola mea nā o le si lola mea nā o mai e loa i a whurele. I fia maua se si mea whurele pe mawhai ona whai iai a pe la po i e no fuanga fo i e a o respite e ave i e tamaiti e mamai ma tamaiti e le o wai ala na whapena i staimi o lona winga o lai wa te lea le afianga o le loto sa mai tisi i le fia i le ita fo i le lopa i si o le fia i le fale a i ona mai lola i on fai le plan ale mental health clinician fatasi ma le ainga ma le tamai tisi o i on so lola se fale ave fo le e fa malo ai lona ma fa mo fai e tonga fitinga Ia, malo sau noa. O le au te lenga la o lua sau noanga, lua fionga, e fōlinga mai e alana ana autova atu le tato atunu. Ona ua iei la suinga wa lato mai taua, especially au le ainga, ua iei suinga wa lato mai taua wa i langona o le tangata lea wa sa ili fō atu, e pe wa te le suinga o le behavior, o mea sa lewa ai mua i aloa wa ai mua pena lua ta ua o le nofo le potu, ia po wa matana tala noa mai fo i wa matana paranoia, mea fo ina le pelen sau noa le malu, ele o mea o lai mo ia ele o mo i o lai tiro atu le ainga ele o ni mea o lo o vai ele ainga. Ia malesi pena e sau noa le fatua o e fōlinga mai wa le mawhai a ele ainga o na cope wa mana o mia se fsosoani e pela na e ta ua le respite se no fuanga fo le ave i le tangata le wanga se fai fo sanga break sometimes fo e alana fo mafatia lang ona o le tangata o lo fia lu se mai malesi tangata wa ovale le fatinga ulu ia ia malo le sau noa. Ia o le sila tato wola ia unga o lawa o te loa lua ta ua. O ia unga fo ia e most common. Ia unga fo ia e masani ona vaia pe whalongo ina e le tangata ua mauel ngase. Po o ala unga ia mo le sila fia tato atunu. The most common ones. O te loa na walua wa saunua iai o le most common fo le morsila fia le tato atunu va ia loa ia va inga i le whanau po se si fo e close iai ia o e mawhai e lona sa ili se fofo o ala unga ia e most common i le lua sila fia i le lua ngalulu e le matanga luenga lau fionga na malu Alo whawhkai o le whaapsiri tāwani. I le whaamaile o le aunga o le maile o le depression. Ia po le pasamoina fo i le sunga laka mai o whaanonoanga no loto i le mawhauwhau. E iona aunga ngā e sau ai kikino aku ua ngā le whaanonoa fōringa le whaali mai e o whai akau kala mai whakangaka ua ngā kala e whaanonoa i e peke vai aku fwoi ua ngā ngofo o le kau kala a fōringa ua makwai whaanonoa pe te aun fwoi le ase mea sa le masangi o ngā e vai e le kangaka ia ua maua le mea ngā ua le maungofo le lei usa ua le ngofo le lei ua morkanga me fwoi le o fela wako fela ia ko ale fafo sa ko kongu ke ko skai mi mo ule ulu o le ma usa o le ma no fo le lei usa a le pa ka sa le ma sa ngi ngo fa pena i longa o langa i le mo le maule ale a inga ia o le fo se fia fo ile e fa ka o se fo anga o uma plan ia e whakamu ai se mea le sa fia ma sangi e whai. A o mo le mea o le sunga fia. O le se fia po le whakamu. E ngā i e whakingo le mea o umongo fofo ele a inga po i e whoi. E o isi o ngā
ha'afiaga o le ua lagona ua iai le lagoga i le kagaka lea ua maua le depression ua leai soga fa'amoemoe there is no hope Ia. pe o kilukilu fa'apega le kaka lea ua depression so mai o leai soga fa'amoemoe ua leisi si mea o ke koe mafaia pe o mafaufauga ga o'o ma le kagaka lea mo na a'afiaga o le ma'i le depression pe a o ga a'afia ai lea fo'i le ia o leisi mea ua sui le ai ma le moe o isi taimi ua sui le ai le ugalaukalao sui le ai a faisa ai kele ua ai la ikiki pe ai la ikiki a ua ai kele Ia. ia o leisi mea ua le moe fo'i le kaimi masega moe ai pe ua moe po le kale kasi le mameao a le sa masega moe le iva pe o ingai ke no le swinga kele o le kangaka ua afia le mafaufau i le mele depression mai e o foi le depression le mafaufau foi le ke o le mafaufau i le oti se tulou Ia. ua ke o le mafaufau le kaka le depression ke o mafaufau le oki so i lo ka ngwa o ia ka pe le ko nga mi o le mafaufau le oti o ngwa o le a manga o fa o kia so i fu foi ma le o la se tulou a fonga anga le tu o le malo se ke le o fa no no anga ia lo loko po le depression i se kanga ka wa fia i le ngasi le o le mafaufau i ona o le fa sidi Ia. Whaftai lava maloa le malu. Fatua, tawhea? E alua i le depression pe e sui Ia. se si. Po ai, ne wa unga pe e common na Okay. le masanina. Au tō wa atua ita tō tunu. O tusa o aunga ia a fuilele pei i le tangata o matua suia o na langona e le ngata fo ile o sui o na mafaufaunga a le ngata fo ile wa sui lana fo ile le lona ia suinga wa ye suinga o le tino wa ye fo suinga wa mionga pe ona ta we e le malu wa le fia mas futa ni fata singa fo ile a inga po wo wo fainga tal fo ona alu le ngaluenga po le aonga pe o nisi wa fa aonga fo la au fa sa ina ele ngata fo ile le o le me fia e pe wa ave ma me ko ma ia pe fai mai la to we relax ai o la to ma fa ia o le sila me na fa le fuara au le ia wa o ia no asu taimile wa mata lo ona fa pe ia mata le ia se wa si le lo tango e fai se me ia tau po o fia oti wa le to la o ma fa le o le o to ia nga ia i se nga luenga Oh. O ia maloa whaftai. Matango fie le whaasoa lua fionga. E ele au te lenga o lua finangalo. O au tu whaatasia o longo winga o le se tangata fo ilea ile ia aunga masani ia lewa ai eita toa tunu. E o le se tangata fo ia wale o le taimi o fia o le taimi o whanoa noa. E le whaapea tata o fluctuate le mood. O le taimi wa vaile a inga o taimi wa fia ia fia la o le sita ngata a fia la wo tu inga me le wa fateta inga walu spend kupe ia pe gambling ma me fa pe ngana ia a fa no lo ia me la na wa fai wa fa matangitangi wa no fo tono fale ia po tau sami wa mo tau sami po la titi tau sami pe ta wele malu ia male mela le o le mai taita ngo fie o le sita mai mea ele tauna ita ia ela ita ia ia tu inga aunga masangi o le tangata ia male mela le e afia ile le ngaluenga pe o tamasani ai ile ngaluenga le me vole wa lack le concentration mal focus tu sa wala ititi ale time e no foi la lunga pe ona ta wale malu le alu lunga alu luma alu tua fe alu wa isolo tono fale tu sa wale le leilanga le concentrate ia tu atu foi la le vaenga le schizophrenia wala ngai fallinga mai o le mai le tele o tatu tangata o lo diagnose
i le schizophrenia. Ia, Mm. i le a foi nei o le mela le o schizophrenia e o nga negative e o nga positive. Ia, e ve te fia whasoa mai ia le malu i le schizophrenia. Tato whasoa umai ia i le schizophrenia. Ole Ia, schizophrenia o nga maua se kanga kai le whamai le ua ia whamatalanga fui le kanga ka o whai longa inga po sanga uo po ai lava ua whapea mai o laenga ke maai te whaalongo ngi leo kanga ka po ngi mea e le aiso nga whamarianga mona wa whakainga ia, ua sauka kare po whaisanga sa nga whape po sang tala o lo ke vai a kula le kupu mai le lo ke vai a kula e le pele po vai le foke fa no ngo ku fa mai e patu ngai me le iso nga fa ma o ngianga o me o sa ia, nu o le ma po fa o ka le la ka ka me fa pe o la o me ia lo ke vai e pe po fa no ngo pe o me mo ia la mo ia ai mo le fa ma ngianga sa o e le ngi me fa pe nga o ku ai ongo le mafau fau le kaka le mafau wan pai wan fa per kaka le mai mo kofo mo kofo ma pai i ai ia ma ngala ngongi se manongi foi le o mei kilo mai ai lengi mea kusa lengi mea kusa o mafuanga kusa o mafaufaunga i mafua mai o ngona ngase o le mafaufaunga le kule o le mai le o schizophrenia kusa o le keleanga o whapikauri le kupu mange ngai o kaukaka e maise ngai o kaukaka man ko kele o le kaka Pasifika ia me whapea mai foi e whaamaongia le e a whetia kwa pe mai o lo i aikanga kauro kaumawhai e fai se me le anga ia fa mai o lai longa mang o lai nga ke lo o lai ka kala ka mo fai e fai se me le anga ia po ka nga ka lai po lo ka mo fai pu le longa ma fa pe o me nga o pe o ma fu anga ka o le mai le o le afianga ka mai le si tu pini ko so la we le ka kongu ngor ka le e ka nga ka la malama ia pe ka mo fai fu e pu le longa ma fa o isi kai bi e fai mai o lai ma ka TV o le maka TV e pe fori ngai kanga kale kala mo mai ai e le TV o le kala mo mai kanga kale ko TV ia ia ko mapa fofo mai pe ia e kala kala mo le lo ke fia nga kala ai lo ngi me mo o me o kupu mai lungo le mapa fofo o ngole wa fa inga la le mapa fofo le mai le ka sito finia so ngale ngo fo kanga kai e mafau ma kupu mai longa mafau me ia ka kala mai ai ngi me masangi ai ele o langa ia so fai so pe o le kelenga o afianga o le mai o le sito fine pe o kele foi nga o ngai kanga kai e ko va mel ma ko makanga le o le malo si o fa mai le fa mai le kelenga nga fa bela ko wala ko longa inga leo fa mai fai le le fai le me le ngai le e sungul fa le le e kuso o me ngi me boy me ngi me boy ai do na ko ma fau o kali kongula ko o me bongi ai lo ngi me ko kupu le ngi me ko o kali kongungo ka kai pa fier mai le schizophrenia o me bongi ai ala ko ole kali kule pa sidi yona ia tai lava le malu lau fionga fatua te fia fa popo le saunoanga le malu Ia whawhitai lava, o resi tūlanga e matautia i le mai lea. Wa le mai lea e whaingo o symptoms la e lawe, e whaingo o le o psychotics. Ia mai o lona winga e fo i lele, e a fo i lele. E le mawhai o na whamatala e sisi le mwhai fo na mai lama lele se se po le a tonu le mea la e a fo lele. La e Whianga i mai. Fau ia pe moni pele moni e a fo le wa o isi taimi e fai mai e lo na pawa o ia e le pawa le pawa le sila tulo na pawa i wan fai mai o ia sila tulo na pawa i le atua me fai mai isi taimi o ia o le atua
Ia. O le se foi la taimi i tangata lea pe a whapea ua amatana mai. Tato tilo la i lana tala noa ua le tusai ma le mea sai e mua. Pe o le si sai na e tatau ona no fotu ma no fo ile le ngafa i le tangata lea no fo ai o le vai ua sui ia lea fo ile le i o na langona a tala noa mai ua le ngatusa fo ile pe ua ese ale le tala noa mai e matua ai e loa lava ua ese ale mea lai ua le mawhaina fai wha lei fo i upu pe sau le fai upu mua mai le mea tau na muli ai muli le mea tau na mua ia e whapena o le si mea fo le ua leto e mana o e alu ni whaatasinga lau tele ua leto e mana o fo le e alu e whaatasi mai si tangata o le whaingata fo ia ona fo le ona whai e se manatu o tangata lea e maalusi ma vai leanga e matua loto mamau tutu lava i mea la tele tonu iai e iei fo la ona langona e alaina ona le alu i o e le ngata ona o le mai ia fo ngale pe o loss le motivation o le se motivation e alu ai le ngata na o lai diluted lai dilution lai vai e mea lai fa pe ia langa lai se ni se ora tu o se o lai mana e fa se ia o i fa putunga la me fa pe na e a fo le ia ma se fo le mea na o le fo o le swinga o lato langona o le swinga o le langona ma le tūlanga la ua iei lato mafaufau ele fai ngofia fo le o na sui le langona o le tangata e maua ele mai le o schizophrenia pe umia o fatu o tu maua i pia langona ia o le delusion ma iei le paranoid e a fo le whaingata lava ona fai ese fufuanga fo ilia mai se lava o le tangata ua leva ona mai ai pe ua chronic le mai ia ona ona whapena ia la ia se asea ona vave ona fo i le Ia, mahalo whawhitai. Tai lava mo manatu tā ua whaalia. Ia a whapeu te tū whaatasi ia lua whinangalo tā ua whaalia i le afo i aunga. E fōlinga mai o le maile o le schizophrenia e fōlinga mai o se ngase fo i lea tu fo ngale le wha i le ngangana vo i le whaingofie i le wha Peritania o se tangata wa out of touch with reality e fōlinga mai pe ona tā ua e le malu le mele o le wa ese mea e wha e tilo i eima wa ai e fōlinga mai o se ngase a fia o mai senses o le kangaka pe o le mele o le wa ai o le tofo o le wha alongo ia o le fo i malesi mai si umakako senses nga usala o le fōlinga mai o mea le experience le tangata o le wa ai mea le o tilo tu e le tangata ia malana whaalongo. Tu sala le e whiwala tātou la lea o lai whai mai as le tangata o tātou a inga po le whanau o lai wa ai atu lai tūtū mai whafu. Ia lai tau te leilo atu. Ia pela ona lua saunoa o mafuanga ona o le ngase le wa afia ia le tangata. Pe on saunoa le whalitua. Ile me fo le whiwa e whai atu le tangata ala e fix alo na mawhauwhau. Tu sa o lai e sa awale le whaupunga wole lai sa awale tangata i ona manatu. Ona o le pena lua saunoa uma. O le reality na o le tangata o lai sa o le mela lai tilo tu ia ai le oiloa te le tātou. Ia o ani a whapela o mea wainga uma ia le tātou talanoanga ia mo mea o mafuaanga. O mafuaanga o le ngase ia mauna unga ia e vaia la e tangata o le tātou watunu.
O ani fautuanga mo le tatou atunu o wale sila fia pe ava ia la winga ia i sesi o le ainga po le whanau. Ia lau fionga fatua la tu atu mo ia oe po le asau fina ngalo. Ia wane nei. Afa pea o le lango o le mea le wai ele tangata le a o le whātauaina i o le mea lea o le au wai o le ainga i so se i so se plan lava e whai ele service mo le tangata lea pe o ana appointments e te tau ana o mai e tala noa le plan e tala noa le plan fo le e ngā lulue iai le plan la lea e a fo le plan lea kia plan e ngā lulue uma i le ainga i le pāta le ainga e whai i le pāta ka makikile e whai ia alo e se ai mawhawhitauri lea o le mai fo le ia oso tele mai a lai e le plan e a fo le i fo e tangatasi uma i tangata ia involve vai e whapena foi ia whape iei se support worker o lato uma ia involve vai e te tau no mai to tonu o na taratara noa o na vai le po le ale ngā luenga ale tangata ia whai ina ia fo ia ai le ngase ma fo ia safety issues o le tangata lea o le si fo le mea fo le a whape o iai fo le te sila fia ina ia se fesosoani wa e tanga ia tua ia fo se o le ainga o tau follow atu ai ai le i anga tele ia vave a ona ave la fotuanga ia vave lava ona ave ia tangata le va ai le tau fo mai fale ainga manu o le nae le itaitai ona o le tulanga mati asi o le ngase e ave na ia ona faile le GP o le si plan pe au mai ia au mai lalo o le mental health pe a fo le tuitai lava ia wa o la le itaitai o ionga o le mai le ngata fo le na e a fa pe o oso le mai i le fale e a fo le wa e lo wala matia lo so fua vili leo na le vili leo ia o mai lo leo ave i le me tau na sefe alo na e a fa pe e vave o to ngai o peto semana o to e to tio ave i on to ole mo moli o ile na fo ile fal mai ile emergency middle moa pe wa middle mole ia tato i nei South Auckland ia mai e fo la ia details for ngai po phone number e fa pena e te tau ona tau mate tu ina e tala noa ia i vai ngai e vai e te tau ona matu ia o tau a fa petu pus fala lave e ma fai ona telefoni mai e o tau o i tua fo ino whanga i tua e iai e tangata po o tangata whawhau tua e ma fai ona e vili iai mo se fsosoani tala noa iai fo e lato number iai fo e lato number o sesi o sesi number le lau tau atua o le 1737 e te tala noa fua iai e le ise totongi o le number na i New Zealand e fau tua e to mai e fau tua mai ai ati oe am fa matala i lo fa fita urina iai e ona lango mai ele ia ati oe se me olo e mana oai ia fa fitai lava ia tai lava le fionga fatua le mano Ana whawhai. Mo le sau masano fia fa popo le sau noanga fatua masano o le kele o sosoani pea o ngā whakia i o kako ai ngai whamai o le ngasasa mawau whaule ua sau noa i ai i le whanitua e a kawhea mai o le mea piksiria ka ua i lo kalkongo au ia o i lava ua a whai ngai i mawhatia ngā ngasangasi e kau au ngai ai le lango sua le ainga mai i le pufasa mo fo i le o le tangata malona whaasino manga i o tangata malona ainga a whai e le lango ina ma support le ainga le
se me fokula I mai se sila I ngai ala I ngasi no mafau e le mawhai o ngā fōi o ngā ola ko kasine ka male whapita auri e pe kai ange e whapea e ai le lango le a inga po mākua po usa mo ko whawhinge ka kongu o se me piko sili ngā male amame fōi ngā whaposia le mālosi le wa fia ai o le si whautuanga a whai e o ngā ke le a fianga e ka kauloa o ngā kalangoa e se fō mai whapiko a kau le mawhau o se tangata pole whainga luenga ua uma o ngā o inga le lei e whakalakalangoinga ma tonga whitia le a fo le ngase le mawhau po se whawhika uli o kula I mai e ka kaua o ngā awai o kalakongu e se fo I e fō mai GP ai lama fō mai whapiko mo le mawhau fō mai na ngai kaula mo sa ili e se swangi sa ili e se swangi mo wai konga pekinga o ngā foila ele fe ba sanga ai mo le fo mai le fa piko ro ma ka fo o le ama fai ai o ngā mawai I fala au a wa tonga fikinga konga fikinga o ngase le o ma ko fo po le ala ma ngase wa fai ngai le ma fo o lo ai konga fikinga o lo ai fala au ai ka kau o ngā vai mo en fo mai ia o ngā whakula ngai no le fo mai pole a kongu le fala au e whetaui mo lo wa fai ngo lo ma fo me la ngai ka fo ngā whakau ai o ka ko kangaka o lo ai ngā ku ngā se kula I mai se me wha pe ai ma fo e ka kau o ngā whisiringia ia fo mai o le ma fo ia ma whisiri ai I tonga fitinga ia ai ngā ka fo ilea ia po a fala o whikau ai e fo ilea mano fo ilea ngai o ka kokanga ka whisiringia ai fala au Lea lea o ngā whala au lea, a la le me kupu mai pea e nguat whala au lea mo side effects o whala au. Kaunga mala mai le a inga, a la lea o ngā whala au lea, a lea le kai me ingu ai. A o me kupu mai ai pea umanga ingu, me umanga e kaunga, ngā waka pwese pautuanga le a inga, kaunga I le lango lang sua le a inga, I le ua fia, ia ma waikonga whikinga whala au, a wa I e le kamu whainga o le ngase ia ai peo le ke leo, o a foi o papuanga foi o wale manu le tato tunu ele mo sa ngo ele tu foi a café a Iona Ia. Ia pe o le te lua wale ta ua o a inga. I le iai le o le fautuanga lea pe a pa vai atu wa iai ni suinga I sesi o le a inga po le whanau po sesi lava o le a inga. Se fia maua se lua fina ngalo e fa fela pe a watu le tato le tangata o le tato watu nuu. Ai e se le tangata la e sau fai mai le situ e le se Samoa. O le ase lua fautuanga I le whaatau le I le ngangana wha mole lau fiongan malu. malu fa kai a Iona o makanga luenga so si makanga luenga ngi o lo a fiel ba o fa nga ngasi ba so si makanga luenga fo I New Zealand I lalo le a malmalunga le a New Zealand Health o lo I Samoa o lo iai konga, o lo iai niwe, o lo iai successia, o lo ngā lue ai. Ai mō maka ngā lue ngā ia le a fo i le a fo i le mental health. O lo iai ia teams e ka o counting teams. O la ko e mawhai o la ko whesosoangi le ku kauleanga nuu mananga ngana. Ia a papela e wakuse ka ko a inga pe la se ngase le leise tau kala fo ile la ngana ngisi o lo sa fai mai se palangi po se e mawhai o nga fesili mo se sosoangi mo se mawhai o nga sa makala inga le tātou la mga ngana inga ia mala mai le o ngase malona a inga ia nga ka fo ilea ia mala mai fo mai awai le se nga ngumel fo mai vai malang fo ngofo ia le fo o ngase o ma fo anga ile mala mai ia se si o tātou tunu al o ia ia services ka pe o paletoa ka pe o paletoa service ia maisi service ko I tau mauni maisi atunu e fesilingia pe a pe fia mga amia se fesosangi le kulanga lea mo le fasiri ona Ia, tai lava. Fatua. So, A ele ngasa foi services o
ta e toi. Ai fo ia le service la tu te whaalili uina le ngangana e pesi middle moa ai mo counties manu kau uma pela o au le pesi i matariki. A whape o sau nei ua le ai se ia au le ai lava se si i e e tatau ona tala noa le se si o le ainga i le tene fo mai po ai lava le va ia po le doctor foi fa mole a foi e whawhiso tai se si i mai o le service la e whia mana o mia se whiso soani sau se si e whiso soani a la tau. O, ia malo whawhitai. Ia e fōlinga mai lai le au te lenga a whapea i ni suinga wa ai lau fō mai whale a inga. I le first step up, le mea mo step mua lea wa ai le fō mai whale a inga. Ia o i la lea a whapea e le mawhaina tongo fiti pe o lai fia maua e tele ni mawhatianga o le tangata. O lona winga o le e avatu ai loa le referral ia o tau, le tau au nanga. Ia o ina fo ila lea o le la afiso o ta ia ilo ma le psychiatrist lena mention mai e le malu. Le o ila tau ia o fo mai wao o ina whapitoa e lau te whaia assessment a o tātou tangata. Ia o le la e mai e ma le treatment, mai e mafuala au ma me whapea. Ia ma le whatawa ina lava o le ngangana ia malama le ia o tātou tangata i pe o meia na sau noe le malu ia malama le fuala au. O au ngon ngase mea uma ia e a foine ia e mwhaina malama ia o tātou tangata. Ia ise si mata upu any other comment fatua tue whaupopo i le whai ua tātou por kalame? Ia, na se whautuanga fo le i le i awala fo le te tausi ai tangata lea ia se whautuanga pena ia malo lava lea lofa e tausi ai nei o tātou tangata whapea awa le se ngā luenga fo lea whaingo whiera ngā luenga o le matua whainga tā lava matua toa lo pulo i nei tangata ia e wa aia ia i tangata whapea ua e le whaingo whie e whaiwhai fo le ma le si mea ia maua lava ia malosi wa aile lo soifua malolo ina ia tausi whaale le pe a whape i se si o tō ainga e mai whapea i ne ngase o le mawhauwhau e wa ai mua lava ia oi ia le leime e tausi ai ia lau susunga wai mana o mia lava le mahalosi o le tangata le wai o ia le awhia ngai ma le tausinga o ia le angata fo ia pe no whatu o le approach ai ia maua lava lau ono sai ma ai so ngā alu fo le mahalosi e whainia o tala i tangata lea ia e te le maua se mele le fo le mai e le mawhai ona a o le taime e tai ia e tau au e te lua misa i pe a whape te le ono sai ia lava le pusa ono sai ia malo whaalo lava Malo lava fatua. E se me fia whaupopo le malu? Ai ana o le wale o sisi whautuanga foi le a whapea ua mo sisi foi le ua whainga ma whau ngase le whau al ma whau whapita uri a ua iele la ngona foi le ua mo whai pai se me le anga ia ke ia ua iele manatu e a foi e fi o le a mule longa soi fua wange le e ke whamune mole e ma whai onga e tana noa ma e wha asoa i au la ngona ngai ai se tasi e ke whakoko inga se ke whakoko inga ia siksi o a inga o sa uo le leia sa uo mamai ia po ngisi fo i e sili o ngana kanaka ko ia oe ia po le sunga fo whawhenga inga po le whanetua o whawhenga inga e kangaka whawhenga e mawhai o ngā suia na ngona le mo ia oe ai manga o mia lo whaasoa a ule ke ue kongo lo ko ai whaasoa le mea nei lo mawhau o i ngai mau wai le so swangi whawhika uli o sisi
talanga nga makupe I lumabe lo kako atulu pole o kako kungu ile winga fo ile le ma ole pe singa barrier ole pe ngai kako kungu e mauolo sisi ole ai nga pa pe o sisi wa fia I ngase ma fa pe o musu le ai nga I loa mo musu le ai nga I loa ko la connection pe musu e loa ko isi ko ai nga pe musu e loa le au loku pe musu e loa le community o nga mga au fia I le ole me ka nga fai ala foto nga fo ile ka ko ai nga po ka ko kungu ai ise ka nga ka fa pe nga ko ai aku fa mole sa ili to nga fiti sa ili ko nga fiti ya kai mi ya le awai e mga umbia le ka nga ka so ngi ong ole a fo yo o me ai e si ku la nga le ya ka ko ole ma ko le nga fa pe lo ye si ole ai nga wa fie ile fa ma yo le ma fa mole ele a nga le ma ai nga le o sa ili ko fiki Malaysia be a fa pe fo wa au mai ko nga fiki nga fo ma e fa kingo wala au wengu fa mole e ka kawa nga comply with medications e ka kawa nga ingu fala au pe fa ko ngo fala au aso uma ingu ai ia ingu a fala au ia uma e ka fo nga lang suale ai nga monitor ai ia le ka nga le ingu fala au ia mokingo o ingu pe ia wala au ia so male fo ko nga muli e ele ka kongo kako ka kersiano e fo ka kongo le sitaimi ele au nga fala au au nga kano au ka kongo au ia kakano manga lue o do wingo lo kama talanga a fe ke kakano ia ka kau fo nga e nga lue ingu au fala au ingu au fala au wae o le ka kano le tua ala ti sila mai le tua o le ingu au fala au ia la fa fela nga mo lo manus ka fela nga mo lo manus ka fa nga kakano ia ai le ingu au fala au pe o fa tono ne fo mai ia se kala le muli ona mangai fa fesili a kai lama mo le no Malo. Malo lava sau noa ia lua sunga whaftai foi mole a foi nei o whautuanga mo le tatou atunu. Ia e sa o le leile sau noanga e pei foi o na tatou ngalue le matanga luenga. Ia e tele lava o i lātou bolo o sulfa i atu i le auaunanga. E to tele lava e mawhaianga live well with the illness. Like o isi lava isi ngase o le tele lava o tatou tangata e au tō wā atu i la e whainga luenga ma la e mawhaina whai o lātou a inga ia o le si lai tū e le si tangata o la e mawhatia ma maua fia maua se si e vaaia e vaaia wha lei pēla o le whautuanga al whatua e sa o lei whata ua fo i le soifua manuia o le kea kiwa. O wal o le si mea ia o le sa o ngā lue ia o lo wha au peo na lua ngā lue mtanga luenga. Ia e te le lava le energy e alu ia i ona o mo meo o le e ngā lulue ma i lātou o lo ma whatia langona ma o lātou ma whauwhaunga i mea o lo o tutupu i le o langa. E mo o mia I lava le alofa ma le whapalpale mo le mai. Ia e whapea fo le whapalpale mo I tātou lava le whea ngai ma le tausinga o le tangata. Ia malo lava le whaasoa le nei I le tātou pokalame. Whawhetai lava I alua sunga lawa fionga le malu. To I lalo ia whapea le fionga whatua le registered nurse le fionga ta whea mo sengi polotu mo le whaawa noa ino le lua taimitaua. Ia e tu whaatasia I o tātou manatu ma le tātou iloa I le tātou ngālulue I le auaunanga. E fisosoani e mo le tātou atunu. Whaalawa I tele ia mafuaanga ia o le causes ma symptoms o le ngase. Ia po o mafuaanga ma aunga o le ngase. Ai whaftai lava mo le lua taimitaua I le tātou por kalame. Kai poi da ufiunga iwana mo le wala aulia e matango fie fukia kako tatanoanga ni aso i le nganga maulunga ia so swangi na yo kako kanga ia le ngaka foile ia au na yo tato so pasifika ia e mese fuinge New Zealand le tu lo kako au mawai ia fa tai lava mo le mano O whea au tā ua o le nei por kalame.
Awale no fuai, a wa ai aloa ni suinga mo oe, whanau ma le ainga wa ai loa lau GP. Tala noa isi tangata e te whaatua tuaina, po sa wō, mātua, whaife au, po isi lava tangata, pe ai eise mea o mamawhai lo mawhauwhau. Fesili mo se fsosoane i le ngangana Samoa pe amana o mia. Ono sai ma whaapalepale mo i la tau ua afia i le ngase o le mawhauwhau. Ai maise o le lango ia i la tau o lo tausia le ngase, po o la tau ainga, a waele o se ngaluenga whaingofie o lo fea ngai ma i la tau. Whaafetai lava mo le whaavanoaina o lo taimi tāua e te whaafafonga mai ai i le nei por kalame. Taritonu ua yeise au ngā o whamatalanga mo oe ma le ainga. Ai maise ua whaamala nisi o mata upu e whaatatau i le mental health sa e fia maua i yeise whaamatalanga. O le whanaunau ta inga ina ia whaalau tele lo silafia i le mental health. A wale wa aia o lo lava soifua maloloina ai whaapea le whanau a inga ma i lātou e tāua i te oe. E tele isi mata upu o le atala noaina i por kalame o suso o mai. Wha moe o le a e toi whaafonga mai i le nei por kalame. Manatua, there is no health without mental health. E le ato atoa le soifua manuia pe a le maloloina le mawhauwhau. Manuia tele tawalumanga o lo waso, soifua ma ia manuia.